Henin kasngi ka arpau terek unai lur. Kawai negi seng balang ke jela ka hanyau trap Aceh National Movement. Kala ia kendo yu menteri berkemi ia ketnat Public Works Department Road. Martin M. Dango. Bandawa nak sarkar menpenbahano iki surok kibran hakalang kathan yung South West Casils District. Kiba penyeso iki senang baperoper hakani kathan. Kawai negi surok ke baka HANM kala dawa nak sarkar ban siang rongno. Kadai ke surok nadu ke senang rangthong ke penyeso mat ke senang nongna mat ke senang kalong. Nang ta ka surok na ka senong plang dilon nong tenger sedo nong ummer nalor ka jing siang rong yakini surong ke HNM kaldawaru na katnat piludi masnano ya ka surok ba penyeso ya ka lailat borsora ka bapoi sa ka senong nong jingi nong halam hadu ka senong kulang nang ta ban siang rong no ru ya ka surok na ka senong umpung ka ba penyeso bar ka senong maupot ka surok ka ba penyeso ya ka senong plang dilon plang mokpra nong mulo sedo ka senong nong malang bat kiwe de kasenghi kasok hajur namar ba kajing sliu surok omdai tang kawan ra jing mansau ya ba ya kinongwek tangwan dai kakta lo ipat ba nong tong kantam kabar ngidawa ban ai black topping no ya ka surok thang dilon yu kaji nong ngar nong mar kani ka surok ru kadai ka bahau po jong kari konstitusi kadai ka surok la rimba kerja surok nadu kepor balong MLA banengkong jong konstitusi de ba home free nongrom hado gine kisni om syamla siangrom om syamla agak topeng tengi ketujur yo ludi minister pada MLA lokal ini ba un siangrom bat agak topeng kenang ba kipat ba kena matsuk ban bam kumpum kumbagi mat lagi arpo sansnam kabalai to follow up the construction work of the road which connected from Lailat to Borsola from Jeli kene surok ru ngimpat dayo itu batikna yo kupor ba latre da iba dahar company bedai ki family jong ba snow bre ex minister tingi yo khuboro ngipar yo ya ka jinte batikna ba ya ka prisala da pro kat ba ka jintre padap tingi wan ban complain siau minister ba udah ben boden mat ada dai ka ba siau udah ben tekson